Bruno, kaj je za ti sreća? Sreća je osjećaj slobode, osjećaj bliskosti, osjećaj strasti. Kad strast osjećate u svojim stanicama, to je ultimativna sreća i mislim da ne trebamo težiti sreći 24/7, nego imati onako otoke sreće u jednom danu i kad si na nekoliko tih otoka u toku jednog dana, ja mislim da možemo biti sretni. Kaj te najbolj razveseli, Bruno? Autentičnost, ljudi s integritetom i trenuci stvarne povezanosti. Ja vam u svom mobitelu imam valjda stotine slika ljudi onako u 80-ima koji se drže za ruke. Prekrasna scena jer svjedoči i ljubavi, i upornosti, i snazi, i ljepoti, i čistoći, tako da sam valjda jedini lik koji ima toliku kolekciju, svjetsku kolekciju svih dijelova svijeta ljudi koji se poštuju i vole. Bruno, kakšne knjige se te dotaknejo? Najradije čitam knjige koje me izazovu, koje mi daju priliku da intelektualno putujem. Volim Jaloma, volim Bukaja, volim nešto što će mi postaviti neko pitanje koje ja ne znam i onda mi dati prostora da ja tražim taj odgovor unutar sebe ili oko sebe. Dakle, želim intelektualnu avanturu.